trong rọ cu krong tê lẹn mặt đai con ai con miền chóm ơi non chật cùng toan trong rọ cu krong tê ở trai ơi rùa con cho bóng kê trong ai nhớ rương sang ơi số mà ấp riêng con cá phong ơi miền tông trong ban đua tay con miên ơi chật trong thua tiên chú nẹ miên cuốn nhung mình toàn trong ban đua tay con miên chặt trong thua tiên chú nẹ miên con trong tam đai đôi bàn thơ bón đồng hai cá thân ơi
Thursday, 18 August 2011. Now today we study unit 2. Go on. Sorry, you study lesson 12. Lesson 12. Go on. Teacher and Misty. Reason. Past. Teacher. What about you? Misty. Could you speak English a year ago? Misty. No. A year ago. I couldn't speak a word. Good. I wasn't thinking about English or England. I had no time. We had a big farm and I had a lot of work to do on it. I had to work hard. Teacher, that is very interesting. Vocabulary about in math, total. Interesting. Math that was a year ago. Math một năm lâu rồi. Năm của mình. Khoa. Math cách hàng. A lot of. Math trời. Vâng. Math cả. Big. Math thùng. Reason. Math mặt cả. Okay, đó. Now you did. I point. Hello everybody. Stand. One. How are you today? Em fine, thank you. How old are you? Em 14 years old. Can you speak English? Yes, I can speak in the car. I want to ask you some words. ภาษาอังกฤษทำไม Mother, มาแล้วเจ้าปุ๊บ father, เจ้าป้องโอนใส่ sister, เจ้าป้องโอนปรับ brother, ป้องโอนต่างๆคุณนายช่วยช้อนกันสิ What is your name? my name is Where do you live? I live at a small village, Sumrong, Phong Liu, Tram Kok district, Tekau, province, Cambodia. Yes. Can you tell the teacher name? My teacher name, Mr. Konao. Yes, thank you. Sit down. Which book do you study? I study Study. one episode.
អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានមករៀននៅទីនេះ មានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមករៀនទីនេះ ចឹងតើបងមករៀននៅទីនេះមានតើការអស់លុយអស់កាក់អីអត់ ខ្ញុំមករៀននៅទីនេះมันមានការអស់លុយទេ ណាអត់អស់លុយទេតើអូនដឹងថាតើអូនមករៀននេះបានឧបត្ថម្ភពីណាដែរ ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមករៀននេះមានការឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរ មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរតើភាសាអង់គ្លេសគេអានថាម៉េចដែរ មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរភាសាអង់គ្លេសអានថា Cambodian Assistance Foundation គាត់លេខសិនល្អអរគុណច្រើនអូនតែហើយសប្បាយរីករាយអត់ដែលបានមករៀនទីហ្នឹងសប្បាយចិត្តអត់ ខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានរៀនទីនេះ ណាជួយចាក់យើងអត់គ្នាក៏សប្បាយចិត្តដែរអរគុណច្រើន ជួយពួកខ្ញុំសម្រាប់ជួយបង្រៀនបងប្អូននៅតាមជនបទនេះនៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអង្គសីមានេះបាទសូមតែឲ្យយ៉ាងខ្លាំងបាទសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអង្គការមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរបាទសូមអរគុណ មិនយ៉ាង អ្នកស្រីស៊ីនីកណា អរគុណដល់អ្នកមានបញ្ចុះ Okay, one day today, everybody. Grace. Thursday. How do we spell? What that is it? 8. Yeah, 18. What month is it? Yeah, August. Okay, the title, where do you live? Okay, go on. Okay, today teacher teach you about some and any. Okay, when do you sum? Và chúng ta biết sum cái nào? Vâng. Positive sense. Okay, you sum in positive sense. Say on với ai cũng ba này.
For example, we're going to have the other. Và chúng ta đã biết rằng nó sử dụng sọ. We're going to have the other. Betul lah. Okay, I have some money in my pocket. Okay, thank you, sit down. I have Okay, I have some money in my pocket. Mình đi tham không? Okay, nhóm miền đôi một chút nữa được không? Ba đó. Okay, bữa nay thì họ mới điện. Okay, thank you. There are some picture on the wall. Okay, there are some pictures on the wall. Và chứ dương mơ được khôngประโยคแต่ปีนี้ตาวิเชียประโยคประเภทไหนเชียประโยคประเภทสระประเภทปฏิเสธก็สรุปสระพอจังยืมตั้งแต่ทางปีสามยืมปลาดูคำประโยคสระจะได้ดูที่ห้องดูคำประโยคแต่ปีนี้จังก็เนาะพอจังเรายืมไว้จำนวนมือตีโอเคยืมมือมองครั้งนี้แต่มาลองโอเคเรายืมมือพี่อันนี้นี่ยืมจะเลือกพี่สามมันพี่อันนี้เมียนในไทยยังไม่ได้หรอกราคาที่ผมพูดจำนวนเมียนในพี่จังเนาะvà còn cáiเรายืมมือที่พี่พี่อันนี้ตายืมปลาพี่อันนี้ตรงนี้แหละได้ qua tiền đi thì là thì file một phát ok yeah, thank you พอจะอยู่เราเป็นอันนี้เราลองประโยคปาราไซส์เป็นประโยคสองรู้จังเนาะพอจะอยู่ไอน์สไตน์ที่สองที่คำร้อง we use any in negative and question. Okay.เราเมื่อคนนั้นเอาอุติหอจมูกเป็นอันนี้บ้างเมื่อคนนั้นโอเคพูดที่ไหนนะมาดูได้ไหนเราได้จะได้แล้วโอเค thank you ตอนที่เราอยู่บนที่หอบนพระอยู่หอลอยไปนี่คือเดี๋ยวอันไม่ว่า any teachers on the wall. Okay. Vậy chứ mình đi theo đây. Okay. Mình đi tiếp and. Okay, good. Đó chứ. Nó không có tí ho đi cạnh đó. Vũ cho vào dương một cao tí ho đi từ kia. Và thì dùng sót cho nó. Ok, ở trong một cao làm vô. Tôi muốn ở từ kia vô. Bạn sai với. Bữa ra ti nè. I don't have any money in
Yeah, I don't have any money in my pocket. Okay. Thank you, Siron. I don't fly from here. Chết chẳng là thành phần là giảm mấy rồi phục đi làm mấy phục trong đại rồi đây cho tú đi làm mấy cho siêu tú trong bạn trẻ tập bạn chú lên này chú lên rồi bà lên rồi quên này What is your name? Where do you live? How many brothers and sisters in your family? How old are you? Which book do you study? Since you start this year. ឥឡូវយើងសពថ្ងៃត្រៀមបានប្រហែលខែហើយតើបានខាងពីណាគេអ្នកជួយឧបត្ថម្ភក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងអាចស្គាល់អាច can spell English học gì xong đấy yes so should có mà đi là đi mang như thế này có mang hai chim băng hai ô hai và hai chị ông đây ban giá nữa what is your name what do you do yeah con mà đái mà ông bốc bom đấy Mr. siêu thấu chết chào nó kỳ nhé riêng tập em khái thì bạn còn hay đăng hàng dân mà đi là ngày nữa hàng này thì ở tập học mua nhiều với để ở tập học mua đi thi xong rồi mai bà thì sao đấy thì ăn cái bộ tía assistant foundation hay ai là những mai của bạn là tụi hà ta miền thực chất như nào đấy để mà đi làm nghề nó spy đi còn mấy hay ta bị tiền ôn mà nắng chừng ngày đặt lóc mà vì từ đầu đây chân tôi chia nâu sả này ai ta miền sả á để chết chừng năng là làm đi năng đi miền chết á chết tiền là bọc ôn
នៅទីនេះគ្រូបរិញ្ញានេះល្អហ្នឹងបរិញ្ញាល្អមកគ្រូឈ្មោះអីដែរប្រងអញ្ចឹងអរគុណធ្វើចុះ How are you today? How old are you? I'm 16 years old. When do you live? I live when the state capital in Cambodia. Which book do you study? I study the elementary. Yes. How do you feel when you study here? Just very happy because I can study English here without pay money because Cambodian Assistant Foundation to help me and my friend to learn English. Yes, thank you. Hiện nhóm tiếp nhóm tiếp luôn hả ông? Trâu chia với sao đang mở điện đầu tiên đấy nhỉ? Chia ba cô đó mình ở trong nhà ná đấy tại ban côn mở điện thì sao ông lên đầu tiên đấy? Đó đăng thà côn điện ban của cài được ốc đầu tiên đấy. Con có hai chị ai diễn ban để cuối Riêng ai đó ai đi chia nào chia ba vào cái nào có ai xui trong những nói phải hai slide bàn chơi con khá ai vậy là chán con khá vậy bàn tay cái nào bây giờ con khá hiện bị buồn con khá tâm trùng khói riêng bàn tay cái nào hay ta nó tiếng đi hao vậy đấy chứ nào đời chụp sọc tiếng ông sẽ má thì con ông sẽ mà con hay cái cô mà điên chân là ông thằng ca cái nào đây xong nó đi đôi bàn càng ông ca chơi ôm bật thom này riêng cho sao đi đôi mấy đôi chỉ con hoặc cái nào cái đó cái nào sao chất nè tụi tia hot hai bà sân chỉ nhôm mà đâu mấy nhóm anh mà điên đấy cái này thôi chưa rồi đấy cái nào cho nên mà bà sân thì mấy cho nên má cái cho điên đấy bà sân má là chết đấy má đang mà điên này má là ngay chẳng nông mà về nét xong mà nhôm chui miền mà tệ đầm bay clay nhầm nó ở côn chụp mua để thị dương để quạt bàn chui ở bờ thong tầng miền clay nó côn là quạt đại diện sạp là chun để nơi mai dương tái bàn tái quạt từ hạ rọt làm ở đây để bàn đò chui chẳng tới chuyện thật là cái nào xong clay nó côn nhà chưa đâu chụp buộc hàng ông ca một thi cái này có mình vô cho bạn ha con mình mua đây thì con phải đây bây giờ ông con nhà chưa đây không chừng lai về liên nâng tại ca mua chụp luôn làm bay một chuối một đốt bàn đa con cái na hỏi ban chết sọc rục nhông chia bên ta có năng thật không chia diêm đắp loang con một đốt bàn đa không chừng với con ở liên là bàn chơi cái na xong tây o rút trâu chia vậy để nơi tăng viên chia cái nặng pro là viên chụp là cái nào xong thực chất trade off thì lấp rồi bàn thằng ông ca mấy cái bàn chụp một chút con cá và tôi chia không được thằng cá không gặp ông sắt sang sắt
សានុសិស្សនៅតាមជនបទ អរគុណច្រើនណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំតានៅទីនេះគេហៅវត្តអីដែរណាវត្តអង្គសេមាហើយនៅក្នុងនេះខាងនាយកសាលាជើងថាមកមុនតាមុនមកទីនេះណាអញ្ចឹងតាមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងថាជាអ្នកនៅទីនេះទុកឲ្យឃើញពលសិស្សទាំងអស់បានជំនួយឧបត្ថម្ភអំពីមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលគាត់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកផងដែលបានចូលរួមជាថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់គ្រូឲ្យបរិញ្ញាបត្រនេះតែលោកតាមានសេចក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរតាក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភកូនចំនួនក្រោយហ្នឹងឲ្យបើលោកតាវិញលោកតាចង់មករៀននៅនឹងដែរអត់តែបើសិនលោកតានៅក្មេងណាតាចង់ខ្ញុំថាមកភាពណាណាងចៅវត្តកាវត្តអង្គមកគូសូត្រថ្មីគុំរងប្រកតាមកក់ខេត្តកែវទីកម្ពុជាដើម្បីដល់នូវទីសង្គ្រោះកូនខ្មែរនៅក្នុងវត្តសមានេះបើចុះថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ណាថាភាពក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចាប់អារម្មណ៍ពីការជំនួយមូលនិធិសង្គ្រោះកូនខ្មែរដល់នៅការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះវិជ្ជានៅក្នុងភាសាជាតិអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសនេះព្រោះខ្ញុំđãមកភាពត្រេកអរណាស់ព្រោះបានន័យថាយើងទាំងស្រីទាំងប្រុសទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះភាសាជាតិអន្តរជាតិដើម្បីតាក់ទងដំណាក់ដំណងអំពីភារកិច្ចកតាបកិច្ចផ្សេងៗវាគ្នាមិនអាចខ្វះបានបើចង់ផ្ដល់លេខជាទាំងភាសាសាស្ត្រជាតិនិងអន្តរជាតិនេះគឺថាខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីជាតំណាងចៅកាវអង្គសមាគឺមានសេចក្តីត្រេកអរអំណរអគុណដែលជាមូលនិធិជំនួយនៅចំណុចចៃដើម្បីកើតនូវគ្រូឲ្យបានរៀនសូត្រសិក្សាអប់រំវត្តអង្គសមានេះគឺជាលទ្ធផលមួយដ៏ល្អប្រពៃប្រចាំខ្ញុំកណ្ណាស្មារតីសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ព្រះគុណព្រមទាំងម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់បានជួបប្រកបតែសេចក្តីសុខចម្រើននិងពុទ្ធពរទាំងឡាយ5ប្រការយុទ្ធនៈសុខៈពលៈវិជ្ជាអ្នកបំបីជាឡើយសូមអរគុណសូមក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបកណាតំណាងឲ្យលោកគ្រូសិក្សានុសិស្សនិងបេតារបស់សិស្សទាំងអស់និងប្រជាអធិការវត្តអង្គសីមានេះផ្ទាល់សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះដល់មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរដែលបានចូលរួមជាបច្ច័យដើម្បីឧបត្ថម្ភនៃការរៀនសូត្ររបស់សិស្សានុសិស្សនៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យវត្តអង្គសីមានេះទាំងមូលអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំបកណាសូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមូលនិធិនេះដែលបានជុំជ្រែកអំពីសប្បុរសជនដែលជាសប្បុរសជនខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់បានទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភនៅក្នុងទីធ្លានៃវត្តអង្គសីមាយើងនេះកាលថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាតំណាងឲ្យលោកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សមេត្តាបិតាអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរអគុណចំពោះមូលនិធិនិងសប្បុរសជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរដែលទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់និងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ខាងជនជាតិទាំងអស់ដែលមានទឹកចិត្តដើម្បីជួយដល់ខ្មែរដែលនៅស្រុកខ្មែរនេះទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជូនពរ
ជួបប្រទះតែនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជួបនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិទាំងឡាយ3គឺសម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតានិងសម្បត្តិព្រះនិព្វានកំបីអខានឡើយ Mama bilang mau kamera. Ya, nó không thử gì anh thấy nó không không á. Mình mau.
ចិត្តដល់ប្រមាណដែរដល់តែយ៉ាងចាំសួរចាំឆ្លើយពាក្យដល់ខែសម្បត្តិដល់កែខែមក apple ឡើងផង umbrella ចាអូខេអរគុណគួយចុះអញ្ចឹងពួកយើងក្រោយពីការរៀនបានយល់ដឹងច្រើនណាចេះជាច្រើនអូខេបាយទេយើងទៅបាយហើយឈ្មោះអីដែរមកឈ្មោះតកូនចាន់បែចាន់បែក្រាហើយហើយយើងនៅភូមិណាដែរភូមិស្រុកខេត្តខេត្តតាកែវហើយយើងរៀនអង់គ្លេសនៅទីនេះមានអារម្មណ៍មិនដែរអារម្មណ៍ល្អហើយក្រោយពីការរៀនមកតែយើងអាចទទួលពីដើមបានអត់អាចទៅចាំតែចិត្តគឺសាំទៅច្រើនណាអូខេហើយឧទាហរណ៍ទៅទីខ្លះទៅសួរមួយមើល What is your name? My name is Yes. How old are you? I'm โอเคเอาคน thank you see down this ต่อโอเคคุณยืนก็จะได้คิดเอาเลยนะเนาะดูให้ได้ยืนភាសាអង់គ្លេសនិងការអប់រំវិជ្ជានឹងក្មេងៗដើម្បីឲ្យមានសិលធម៌រស់នៅក្នុងសង្គមតើអូននឹងថាការដែលយើងរៀននៅទីនេះជាភាសាអង់គ្លេសដល់បានបកប្រាស់តើអូនដឹងថាឧបត្ថម្ភពីមូលនិធិអីដែរមូលនិធិចឹងយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាណាថាដែលយើងបានរៀនទីនេះគឺអាស្រ័យទៅដល់មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរអូខេសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូចឹងយើងរៀនរាល់ថ្ងៃរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយយើងមិនថារៀនភាសាអង់គ្លេសទេយើងរៀនទីនេះរៀនទាំងភាសាអង់គ្លេសទាំងពីការអប់រំសិលធម៌សង្គមនិងតាំងពី
ការចេះគោរពឪពុក này chắc dân đang thay đã bay phương phương là chia đồ lõ ta dân miên trong đó của màn dài ôn na đang lên tài đã bay phương phương là chia mình đồ lõ ta dân cho miên trong đó của màn dài thì na đàn yes Mr. cháu đi vui làm bay vô chị con làm bay vô chị luôn on trong thành côngទីមួយត្រូវធ្វើជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយទីពីរត្រូវធ្វើជាសិស្សល្អរបស់លោកគ្រូទី3ត្រូវធ្វើជាមិត្តល្អរបស់មិត្តទី4ត្រូវធ្វើជាពលរដ្ឋរបស់ល្អរបស់សង្គមទី5ត្រូវធ្វើជាសាវកល្អរបស់ព្រះពុទ្ធ ok cô chọn anh chắc bên thầy dương làm bên tôi cô là chơi chiêm đồ lão bán dương còn biến 5 chọn nói ok chúng ta cái là mình cái nhưng mà điều rồi chẳng chắc như đi vì sao làm lề chẳng nói được cô thử tàn tỉ stand up hello yes what is your name Kim Liệp where do you live I live in Gorchung village Sài Gòn Hang Yun Tramcot district Tầng Cao province yes anh chắc bên đây thả dương chẳng sao làm lề bán trái đó chẳng nói là cô xuống su piềm rồi tôi tay piềm đó á má ông đây thằng mình head yeah platform airport chat yeah sky dog smart ok con cười chậm chắc bên đây giờ mang chân trái đó chắc bên đây phải cô chứ sao thì đây trên là họ đây là sao mà stand up hello how are you I'm fine and you? yes I'm fine thank yeah how old are you I'm 8 years old 8 years old where do you live I live my village Sài Gòn Hang Yun Tramcot district Tầng Cao province oh anh chắc bên đây phải check visa ông lấy trái đó anh chắc là xong chơi kia đi bên phía mà sẽ bằng tóc cái tham ấy Sibra cho mỏ mạo có bà được chia nè chứ đâu mỏ ok chắc bên đây cô với che ông lấy ông con cô chọn chắc cô với này che ông lấy đó che ông lấy cho nó ok stand up hello yes what is your name My name is Chanel. Here, where do you live? I live Thong Village, Sraranong, Khamanyon, Tramcot District, Takao Province. Yes, which book do you study? I study Let's Go To. Let's go to. Oh, okay, good job. Thank you, teacher. Yes. Anh chắc cô với chơi từ sao lấy công phục mía đó. Anh không tập cô chứ, là con to nữa. Chơi từ sao lấy bàn cha. Rồi nó không phải khổ. Okay, Mr. Cha. Hello. Hi, Yes, how are you today? I'm Rachel Besang. Very present. Yeah. And you? Yes, I'm fine same. And you? Yes, okay. How old are you? I'm 16 years old. 16 years old. Yes. Okay. Which book will you study? I study is Let's Go To. Let's go to. Yes. Where do you live? I live in Transpai Village, Sraranong, Khamanyon, Tramcot District, Takao Province. Okay, thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Mình chắc bên đây là cô dân ban để từ sao làm lên đấy. Tăng bị trong khai đọc một độ bên lòng bên đấy phía. Tròn hai cái lòng mà hỏi bên đây dưới trên từ sao làm lên trời. Anh chắc dưới cả ốc biết đang đi thả. Ta dưới đến đây ban ca hộp thong bị nè. Muốn. Okay. Anh chắc ban ông pi cá hộp thong bị mua lịch thiết. Nâu là hai gót. Ok, bây giờ cô dương mang ca chưa có bật thông một pi xong rồi phải trốn đời lần đầu tháng là hai đôi ăn đây chắc dương riêng đó đầm bay mình mới thay riêng khi sao ông lên một bột tế chưa riêng đó được rú mình cho té ca ôm rung nông ca rung nông sừng cốm trang pi ở sọ sạc má
និងខាងភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងបានមានការអប់រំដោយសារតែសង្គមយើងធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការអប់រំដូច្នេះបានជាមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារដែលពួកយើងមានការអប់រំខ្សោយមិនដូចនៅស្រុកគេដូច្នេះបានជាមូលនិធិនេះបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដើម្បីមកជួយនៅក្មេងៗដែលនៅស្រុកស្រែដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តដែលស្ថិតនៅក្នុងវត្តអង្គសម្រិទ្ធនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអង្គសម្រិទ្ធភូមិស្រែននោមស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដូច្នេះពួកយើងចាប់ពីជំនះមានភ័ព្វសំណាងដែលមានការឧបត្ថម្ភអំពីសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយនៅក្នុងការសិក្សារបស់ពួកយើងព្រមទាំងមានការអប់រំសិលធម៌សង្គមដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាទំពាំងមួយដែលរឹងមាំដែលជាទំពាំងមួយដែលរឹងមាំដែលយើងអាចនៅពេលអនាគតយើងនឹងអាចជួយប្រទេសយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនអាស្រ័យដល់យើងមានធនធានមនុស្សដែលជាមនុស្សដែលមានគុណភាពនៃការអប់រំនិងមានចំណេះដឹងច្រើនអរគុណយើងទាំងអស់គ្នាហើយចាំបីរៀនគូសិស្សខាងក្រោយធំគាត់គឺជានរណាដែរគាត់ជាឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សដែលមករៀននៅទីនេះអូខេទៅចុះដល់គ្រូបងមួយដែរណាជាគុំមួយហើយបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែលបានចូលរៀននៅទីនេះកណាមានចំណាប់អារម្មណ៍សប្បាយចិត្តជាអតិបរមាប៉ុន្តែមុននឹងសប្បាយចិត្តចំបាទមួយជុំសវឿនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមូលនិធិសង្គមខ្មែរដែលបានផ្ដល់ជាអំណោយដល់កូនដល់ខ្ញុំបាទកូនខ្ញុំបាទដែលបានមកសិក្សានៅក្នុងវត្តអង្គសម្រិទ្ធយើងនេះដោយសារវត្តអង្គសម្រិទ្ធរបស់ខ្ញុំមានប្រសងហ្នឹងគឺថាមកបង្រៀនអញ្ចឹងគឺថាងាយស្រួលដល់កូនរបស់ខ្ញុំបាទហ្នឹងនៅរៀនចិត្តនេះបើកាលណាទៅដល់ឆ្ងាយក៏ពិបាកអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តមានប្រសងមករៀននៅក្នុងទីនេះដើម្បីឲ្យកូនខ្ញុំបានចេះដឹងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបានក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មូលនិធិសង្គមខ្មែរដែលសូមជូនពរដល់អស់លោកដែលបាននៅខាងក្រៅប្រទេសសូមជូនពរឲ្យលោកសុខសប្បាយជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខជាពិសេសពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបតិភិនៈកុំបីអខានឡើយបាទសូមបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះដកលូនជាគ្រូបង្រៀន Level 2បាទសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមូលនិធិសង្គ្រោះខ្មែរជួយដល់ក្មេងៗបានរៀននៅភាសាអង់គ្លេសនៅទីនេះខ្ញុំមានចម្រើនអារម្មណ៍ថាសូមឲ្យមូលនិធិជួយគ្រប់គ្រងដល់ក្មេងៗនៅទីនេះបន្តទៀតព្រោះក្មេងៗនៅទីនេះគឺខ្វះនៅភាពចេះដឹងជាច្រើនព្រោះអត់សូវមានសាលាហើយក៏អត់សូវសម្បូរគ្រូប្រហែលដែរអញ្ចឹងកាលណាក្មេងៗអត់ចេះក៏ពិបាកដែរព្រោះប្រទេសយើងជាពិសេសនៅតាមជនបទដូចជានៅទីនេះអញ្ចឹងគឺអត់មានក្មេងៗដែលចេះភាសាអង់គ្លេសហើយសិលធម៌ទីសោតក៏ខ្វះដែរតាមមុនអីផ្សេងនេះគឺមានសម្បូរដល់ក្មេងពេលច្រើនអញ្ចឹងដោយសារតែក្មេងៗនឹងខ្វះការអប់រំមួយចំនួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់មូលនិធិក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគ្រប់គ្រងដល់សិស្សានុសិស្សនៅទីនេះបាទសូមអរគុណសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅក្រៅប្រទេសក៏នៅខាងអាមេរិកហើយអាត្មាភាពក្នុងនាមជាចៅរិកាក្នុងវត្តអង្គសម្រិទ្ធភូមិស្រែស្រុកខាងកក់ខេត្តកែវក៏ហើយមកក៏បានជួយអ្នកបង្រៀនសិស្សនៅក្នុងវត្តអង្គសម្រិទ្ធក៏ក្នុងភូមិមានភូមិមាន4ភូមិមានភូមិក្រាំងស្វាយភូមិប្រជុំភូមិប្រវត្តិនេះទាំងរបើមហើយមានសិស្សដែលនៅស្រែរដូវនៅវត្តស្រែរដូវហ្នឹងក៏បានមករៀនសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាអង្គប្រទេសដែរហើយក្នុងនាមអាត្មា
ជាចៅរិកាវត្តអង្គសម្រាប់នេះក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់សប្បុរសជនដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សិស្សមួយចំណែកព្រោះថានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នទាមទារការចេះដឹងនៅអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសក៏ដូចជាសិលធម៌សង្គមក៏ដូចជាការគោរពចំពោះបិតាអញ្ចឹងញាតិញោមដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានជួយឧបត្ថម្ភនេះទៅបានបង្រៀនសិស្សបង្រៀននៅសិលធម៌សុជីវធម៌ចំពោះសិស្សទាំងអស់ឲ្យមានការចេះដឹងគោរពនៅចាស់ទុំប្រតិចារក៏ដូចជាស្គាល់គុណទោសអាក្រក់ល្អសខ្មៅអញ្ចឹងហើយអាត្មាសូមអំពាវនាវទៅដល់ញាតិញោមដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះសិស្សដែលមានការខ្វះខាតក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាសម្ភារៈផ្សេងៗដែលត្រូវសិក្សាហើយអាត្មាភាពនេះក៏បានបង្រៀននៅ English for Children ចំពោះមេៗទាំងអស់ហើយសិស្សនោះច្រើនជា60នាក់ក្នុងថ្នាក់អាត្មាហ្នឹងក៏ព្រោះថាក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នគេទាមទារចេះនៅភាសាអង់គ្លេសព្រោះថាបើយើងរៀននៅពេលឥឡូវនេះនៅក្មេងតូចៗចឹងទៅពេលយើងរៀនបានទៅដល់ថ្នាក់ទី12ទីអីចឹងទៅត្រូវការចេះភាសាព្រោះថារៀនទៅដល់សកលរៀនទៅដល់អីទៅភាសាអង់គ្លេសគេប្រើច្រើនប្រើច្រើនចឹងត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសមួយចំណែកធំហើយសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះញោមដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សូមឲ្យជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3គឺសម្បត្តិមនុស្សកតាប្រនិព្វានបើអស់លោកទាំងអស់មានគោលបំណងប៉ុនប៉ងប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណានោះក៏សូមឲ្យបានសម្រេចកំបីអខានឡើយជាបឋមក្នុងនាមអាត្មាភាពនាមនៅគឺដែលគោលក្នុងវត្តអង្គសម្រិទ្ធនេះដោយមានការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយទំនុកបំរុងក្នុងការសិក្សាបង្រៀនភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសក្មេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាអង្គសម្រិទ្ធនេះដូច្នេះហើយដោយសារតែការយល់ឃើញរបស់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសដែលមើលឃើញអំពីស្ថានភាពសង្គមខ្មែរយើងដែលមានការធ្លាក់ចុះដែលមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការអប់រំដូច្នេះហើយនៅក្នុងការអប់រំបង្រៀនហ្នឹងមិនមែនរៀនតែភាសាអង់គ្លេសទេគឺកិច្ចការបង្រៀនជាភាសាអង់គ្លេសនេះក្នុងនោះរួមបញ្ចូលមាន3គោលដៅគឺទី1បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរដើម្បីឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយហ្នឹងបានចេះភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងចេះភាសាខ្មែររបស់ខ្លួននឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ទី2គឺជួយបង្កើននូវសិលធម៌សង្គមនិងការអប់រំទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងការអប់រំសង្គមដើម្បីឲ្យក្មេងៗមានសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅហើយនឹងការអប់រំតាមសាសនាទៅតាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដើម្បីឲ្យក្មេងៗទាំងអស់នោះបានយល់ដឹងអំពីគុណឪពុកម្ដាយដែលជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្លួនហើយទី3គឺយើងបង្កើននូវធនធានមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយសារការធ្លាក់ចុះទាំងអស់នេះហើយដោយអស់លោកសាធុសពរបស់ប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលរស់នៅខាងក្រៅបានយល់ឃើញដូច្នេះដើម្បីចំណុចនេះគឺទី1ឲ្យយើងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាខ្មែរទី2ដើម្បីអប់រំពលរដ្ឋនៃក្មេងរបស់យើងឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គមតាមព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យចេះយោគយល់ឲ្យចេះអត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកហើយទី3គឺដើម្បីបង្កើនធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងឲ្យទៅជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាពុទ្ធជាអ្នកដែលមានការចេះដឹងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយជាកិច្ចចុងក្រោយនេះអាត្មាភាពនាមដើមគឺបងទាំងបដិជគុណមកវណ្ណីនិងលោកគ្រូដល់លន់ព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងអាណាព្យាបាលរបស់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសពរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុង
Visitor come from Phnom Penh. ថ្ងៃនេះយើងមានដែលជាប្រសង់អញ្ជើញមកពីភ្នំពេញ So maybe today you practice say for hello, my name is, and talk about yourself. ថ្ងៃនេះពួកយើងហាក់ចោលរៀនតែធ្វើអនុវត្តការនិយាយថាយើងឈ្មោះអីហើយនិយាយពីខ្លួនឯងឈ្មោះអីធ្វើឲ្យយកបាន Okay. Hey, hands up. Hands on your head. Ear. Nose. Mouth. Hands up. Hands down. Stand up. Sit down. And what's your name? My name is Sai. Srepik. What's your name? My name is Sai. And Srepik, how old are you? I am 11 years old. Good. Rata, how old are you? 12 years old. 12 years old. And Sremai, how old are you? I am 12 years old. 16. And where are you from? 18. From Senukville. Okay. And down here, what's your name? Oh, my name is What's your name? Chạy ớt. Tôi cũng số thay dân thua ấy. My name. Why? What's your name? Vậy giờ ném chiên. My name is Kia. Okay. All right, now we go around, and for me and Lokudesa, we stop speak, but everyone speak for, if you can in English, good. If in Khmer, okay. And what's your name? Danish Moai and Yukman. How old are you, Danny? Okay, start. We go from big to small. So very good. Yeah, what's your name and how old are you? My name is Lee Wood. I'm 15 years old. Okay. Thanks, Dr. What's your name? How old are you? My name is Hua. Lihor? Yes, Dan. Lihor, how old are you, Lihor? 13. Okay. What's your name? My name is Tong. 15 years old. 15. 15. Okay, Sremai, one more time. My name is Ramai. I'm 5 years old. Good. My name is Kimchi. I'm 11 years old. Very good. I'm 11 years old. All right, good. One time more.
Moitius. What's your name and how old are you? Okay. How do you say Khmer? Today, hey, Sokang, turn around. What? Hey, today. Here. Hey, today, no sim for every day. So today have class A and class B sit down together. So class A, in about 10 minutes more we start. Class B, it's okay, you sit down today only. And then at 3:30 when Papa Bo come, it's okay. Nhìn lại đi lại lên tận ra nó thơm lật lăng với and you play with us tomorrow. Sorry I can't. Tao ơi. Mày chơi lại đi. Ê, cái là bộ cái con cái téo đi. Mình sẽ tam thịt thớ. Bryson. Có thà ai được vay hay là vay thế? Bông hôm anh thật đang thêm tranh một viêm hiến hay viêm của mặt chê kì. Anh chơi mổ mày. Anh thưa thôi. Vay nè, mò điên.
Yeah. Long time no see. Bye. I'm going to have the younger kids leave because they're not doing anything because it's not their class. So I think it's going to be... Lung, come here. Poor, come here. Thing for today. Here. The rest of them aren't writing right now, so if they're going to sit still with train, you have to get out of their writing. Only sit down and do nothing. So probably good for them not inside together, and then at 3:30, one more class. That way, otherwise, I think if somebody looks at the video, and they see the video, they say, why 10 kids don't have homework? Why 10 kids don't have pencils? So their class number. So it's okay to just do a regular class, like without having everyone combined at once. Sao tiết đã chờ? Nơi to tiết. Cho mặt bọ tê. Bọ à kìa. Cho chạy. Cả lại luôn. Thêm là hiền đó. Cái đừng thằng em đâu. Có nhà Hải nhá. Nhà mày Hải. Về Hải thì gặp. Về. Dạ gặp mai anh là spo Hải bay cả ba. Dạ tới cái dây màu thì màu. Anh tầm máu á. Anh tưởng mình dây màu đừng tụ đục ẩm nhiều cái gì nhiều cái nó ấp tới đất dây tới mình áo lên nhông mỏng ăn dây cái bên khăn chụp rồi cho con để cha mấy con bạn thấy con mình đuổi giấy nâng August 22 2011 Unit 3 Let's talk. Can you come play with us tomorrow? Ta nghe anh một lên chỉ mỗi cô dương ban tên là thầy sai. Sorry, I can't. I'm busy every Saturday. Xong tốt nhưng mà ai tê. Nhưng mà vô riêng lo thầy sai. What do you do? Ta nghe thua vậy. I go to my grandmother's house. Nhôm tớ cha lồng ghê rồi bọc nhung. Oh. What about Sunday? Are you busy? Oh.
cho nghe tật vĩnh ta nè đồ vô đau được tế Thì thu Thu sa sân ilawan Unit 3 Let's talk Can you come play with us tomorrow? Can you come play with us tomorrow? Ta nè ai một lên chỉ mùiពួកយើងបានគេថ្ងៃស្អែកតានែអាចមកលេងជាមួយពួកយើងបានទេថ្ងៃស្អែក Sorry I can MBC every Saturdayសូមលោកខ្ញុំមិនអាចទេខ្ញុំរវល់រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ What do you do តើអ្នកធ្វើអ្វី I go to my grandmother house ខ្ញុំទៅផ្ទះលោកយាយរបស់ខ្ញុំ Oh what about Sunday Are you busy ចូលថ្ងៃអាទិត្យវិញតើអ្នករវល់ដែរឬទេហ្នឹងគឺមិនមែន Sorry, no. Sorry, no. ជួនដៃធម្មតារឿងរឿងងំមិនហូរហ្នឹង លៀងរូដៃអូនណៃរូដៃធ្វើចឹង hai ấp ខាងនេះវាអត់មានរោគ ấy thì chết chia mà thằng chia chú biết smooth ជួយស្ងួតអស់នេះ thôi con tua được đấy chua vậy nó hết nhưng khởi game á ô ba ôi nó khổ mấy dục kia đây chi vậy ai cũng đây ai quả của mình tròn chua hay mấy anh đây ba đây biết này còn đây này thêm này kêu sao nó toàn lê và toàn ấy đấy này nghe sao này nghe chưa trăm củ hai chua trong tay Ê, cầm mọi bay chua đây nghe mà này nấu tao nhắm Ôn, relax. Nè. Ôi nhớ được ăn cái con mà chơi ơi cô này ngồi mà hay nhá Khoai mi thằng này sao nó ơi mi
Pour it away. I want me. Nó bị Ăn ta thấy tôi. Cầm đạm này cho chua. Ăn á. Ôi, đâu. Ăn đi khắc ăn. Bao giờ đi mình ta ăn này. Ông già ông ra nè. Năm hai dân ta ra sầm, năm hai dân ta ra sầm. Năm hai chua chua, năm hai dân ta sầm sầm. Hai. Trời nó không có sai mà nhưng một con. Nhắm hai cho chua. Nè, ăn hai ở mùi bò. Này này, cho chua nhắm hai cho chua vào. Ôi, mình đi đây. Anh xem ai được không? Nhớ giải được. Hello, I'm Peter Royce in Jemkai Jake Village in Sihanoukville, Cambodia. Today is August 22nd, 2011, and I'm here with 3 guests coming from Phnom Penh. These are Chantal's friends, and we are here observing the school, the classroom we have for the children of the village. And our schedule has changed a little bit due to our circumstances, and so we're adjusting, and we've just completed our distribution of calcium pills and water. Normally they have vitamins too at this time, but the vitamins ran out yesterday, and so we replaced tomorrow. The school has 2 classes, one at 2:30 in the afternoon, one at 3:30 in the afternoon. The class at 2:30 is taught by Lukru Desa over here. The class at 3:30 is taught by Lukru Sam Papa Bo over here. And so Papa Bo is one teacher. And most of the children in Papa Bo's class at 3:30 are between Baramshnam, 5 years old, to about 10 years old. And for Lukru Desa's class, most of the children are between 9 years old and 13 years old. So we appreciate our visitors coming down today from Phnom Penh to see our class and the support that their connection, our connection, CAF, Cambodian Assistance Foundation, as well as Rotary Club of West Seattle have contributed to make the school possible, including material donations and helping with some of the staff salaries and other things like this. So thank you for your help and for visiting, and Akun Tran. We stand together. Do you want them to come in? Tang Rata Dong. Ngập thiên chạy chạy hàng máu hoàn được Mày thật.